nas čaka predstavitev predstavnega kataloga, kjer je predstavljen pregled evropske stripovske produkcije 20. stoletja. Med nami pozdravljam tudi goste, če začnem v začetku, uglednega stripovskega avtorja Julija Juličiča Đulsa, rojenega v Mariboru, sicer pa legendo jugoslovanskega stripa, ki je svojo pot stripovskega avtorja začel v 50 letih stripom Neznanec. Je pa to eden izmed legend nekdanjega stripa v nekdanji Jugoslaviji. Njegovi stripi se berejo v 15 državah sveta. Potem pozdravljam gospoda Mladena Novakoviča, predsednika Strip foruma iz Zagreba, sicer pa zbiratelja originalnih stripovskih tabel in odličnega poznavalca evropskega in ameriškega stripa. Danes nas bo tudi popeljal po sami razstavi, je pa za razstavo posodil tudi veliko večino del tujih avtorjev. Pozdravljam Štefana Simončiča iz Združenja Epeka, ki je zaslužen za organizacijo razstave, in Majo Karniša, ki bo današnjo predstavitev tudi povezovala. Prosim. Hvala, Andreja. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, dobrodošli na tole sobotno druženje stripovskimi junaki. Andreja je že predstavila vse goste, tako da verjamem, da bo današnje druženje zelo zanimivo, da bomo lahko slišali veliko zanimivih stvari, tako da iz prve roke. In vas bomo povabili tak nekoliko kasneje, da tudi vprašate, kar vas zanima, glede na to, da imamo izjemno priložnost za tole. Skratka, gre za razstavo, nekako edinstveno, ne, Štefan, na našem območju, na območju Slovenije, tak pregled evropskega stripa in verjamem, da je katalog pomemben dokument, zbirka, glede na to, da vsebuje torej vsa razstavljena dela in pa predstavitev, kratko predstavitev vsakega od avtorjev, tako da mogoče par besed za uvod o samem katalogu. Lepo zdrav še z moje strani. Res je, jaz takšen del, kot ti vidim v tem razstavi, še nekaj prej, tudi ko sem potoval po Evropi, po galerijah, raznih specializiranih stripovskih, bom rekel, galerijah, ker nisem imel priložnost videti tak široke razstave z celega evropskega področja. In mi smo začeli, bom rekel, to razstavo nekako pripravljati že leta 2010, ko smo pričeli z predstavitvami slovenskih avtorjev in Miki Muštera 2010-2011, Tomaža Lavliča in Koste Gatnika. In zdaj bom rekel temu smetana na torti češnja nas resnično ta razstava, v katerem nikoli ne bi pač nam uspelo narediti, če ne bi bilo gospoda Mladena Novakoviča, ki je, bom rekel, največji zbiratelj na svetu in streparnica Buha, Aleksandr Buha, ki ga ne znam. Čeprav jaz še vedno mislim, da je to samo en majhen delček del, ki je gospod Mladen poseduje, mogoče lahko pravi kasneje, ampak takšne razstave, bom rekel, v evropski prestolnici kultura, da še zdaj nisem imel možnost poznati, niti ko sem delal po internetu ali pa kaj podobnega, 160 avtorjev, res, bom rekel, vrhunskih različnih držav, vsekako zasluži na koncu razstava tudi katalog. Mogoče Štefan, je zanimivo, zakaj naslov stripovski junaki rešujejo Evropo? Stripovski junaki rešujejo Evropo smo dali naslov, rekel čisto prosto. Malo navihano, ne? Lahko rečeš navihano, ali pa nekako drugo besedo uporabiš, ampak je predvsem, tu kot vidite, res različni stripi so, različni junaki nastopajo v teh stripih in da v naših, rekel tem čudnih časih smo se pač odločili, da mogoče naši Evropi lahko pomagajo samo strip, umetnost, kultura in zato smo se odločili, da damo takšen malo provokativni naslov, ker resnično menim, da strip in umetniki ponujajo neke določene rešitve v določenem času, da umetniki vsekakor, da so neko ogledalo naše družbe in da bi se mogoče splačalo, oziroma 100% bi se splačalo večkrat
vzeti njihov domen v obzir. Tako da to je bilo malo provokativ naslov, ampak vsekakor mislim, da je dosegel svoj namen. Gospod Novakovič, dobrodošli v Mariboru. Glede na to, da predstavljamo katalog, seveda predstavljamo tudi samo razstavo in pa vašo zbirko. Za začetek mogoče, kako se je porodila ideja, želja za nastanek te vaše zbirke? Hvala lijepo, meni je opet evo nakon nekoliko dana od otvorenja ove izložbe drago da sam ovdje i sve pozdravim. Nadam se da me razumijete, ipak se još uvijek ne sudi ovo govoriti slovenski. Kako je? Ovo je prva ovakva izložba uopće. Prvi puta je u Mariboru da se ja pokazao dio, kako treba rekao, izložba. Jedan desetina od svega onoga što imam i što sam skupio. Naravno, tu je najviše hrvatskih autora i puno i svi su sjajni i puno je njih vrhunskih Pavlovića, Julesa, Neugebauer, neki su čak prvi puta uopće da su pokazani na izložbi. Ostatak, također, mi smo imali parcijalne izložbe u Hrvatskoj kod nekih događanja, ali nikada nije pokazano ovako cijeli jedan spektar strip produkcije iz Evrope. Ovdje, naravno, najveći dio moje kolekcije je ipak američki. Amerikanci su najproduktivniji i najbolji su na kraju komercijalnim stripom i počeli jako da više od 100 godina. Tako da nemate se čudi da je ipak ta kolekcija najbrojnija. Ali ovdje mislim da je Evropa jako dobro zastupljena. Možda od nekih autora pale samo Francuzi koji su vrlo skupi na razini Picassovih ili bilo recimo za Asterixa, to ili recimo za Mebiusa, kojeg ja imam, ali ga nisam ovdje dao, ipak je prevrijedan, ali ne samo zbog toga, nego za niz drugi radilo osiguranje bi bilo vrlo. Da to vam idu cijene i do 70.000 eura. Naravno, ja nisam toliko plaćao, imam nekakvu reputaciju među kolekcionarima i među ovim trgovcima sa stripovima i među autorima. Volim strip od malena, ja sam inače fizičar, da ne mislite da sam nešto iz ovog dijela i ovo mi je zadovoljstvo da se bavi stripu. Imamo nešto racionalno i nešto ovako nadnacionalno, recimo. Nešto u čemu možete uživati. I to je meni veselje, kao što neko skuplja neke druge kolekcionare, neke druge stvari, tako sam ja stripove skupio. Ono po čemu sam možda malo specijalizirao se po tim originalima. U našim prostorima nema takvih kolekcionara koji skupljaju originalne table, ilustracije, radove, skice i tako dalje, nego uglavnom se to svede na skupljanje časopisa, magazina, revija i svega toga što se objavljuje i gdje se stripovi pojavljaju. Meni je to nije bilo dovoljno i prije niz godina kad sam dobio prve table na poklon, onda sam vidio razlike. I malo polako se zaljubite u to, zavolite to i počnete skupljati. Upoznate skupine ljudi po Evropi, po svijetu, počnete komunicirati s njima i to je kao neko bratstvo, ne znam kako da vam kažem. Vrlo se mi znamo Pariza, Madrida, Barcelone, ne znam pa dalje, nekima se nisam vidio, ali prvo počnete kupovati, a kasnije počnete mijenjati, poslije toga počnete i dobivati to, uđete u taj strip i tako to je. Moja je bila isto ideja da dignemo i atmosferu te bolje. Smatram da je strip ne samo da je vrijedna i likovna umjetnička forma koja je zaživjela, koja je ravnopravna bilo čemu drugome, nego da ima i svoju društvenu nekakvu misiju, da ima cijelo bogatstvo i cijeli spektar alata, instrumenta, da utječe na ljude, da postanu bolji. Zato mi se sviđa i ovaj možda pretencijalni naziv, ali na kraju možda postane istini da se bar u tom segmentu u toj strip produkciji, ljubavi prema stripu, čitanju stripova, širenja naših poruka, ideja i jednostavno uživanju u stripu da se to proširi. Zato imamo drugu strip forum koja je i izdavanjem se bavi, skuplja, obuhvaća, radi se u promociji stripa. Naš krajnji cilj je da napravimo nešto ovako, ali veliko, da
da napravimo jedan centar za strip, da on bude regionalni, da okupi sve ljude, većinu tih dijela, da to prezentiramo i da pokrenemo nešto oko tog stripa, da strip populariziramo i da se on raširi kao što je do sad bio popularan. Ali na jednom drugačiju razinu. Ja ovdje možda te uzimam puno vremena. Moja teza je da neće on se vratiti u novine. Novine su više strip ne trebaju. Ni kao reklamu, ni kao zabavu, ni kao nešto što će povećati njihovi. Te iluzije se treba riješiti. Ono gdje će strip svoje naći mjesto je kao i svaka druga umjetnička forma, kao glazba, kao ne znam, likovna štafela, jedno slikarstvo ili bilo što drugo, da će cijeli spektar biti od nevrijednih stvari do, recimo kao u glazbi što ima u Bakalonca i tako dalje, vrhunskih stvari. Na sreću, evo, ima dosta ljudi koji su to sačuvali i bave se s time i prezentirat će ljudi. Mogoče će lahko malo bolj osvetliti to razliko strip nekoč, recimo v času bivše Jugoslavije, da je bil zelo močen, pa mogoče danes, kakšna je razlika? Pa velika razlika prvo naklada. Tip autori se može i uvijek to svjedočiti, da su bili čak i dobro plaćani, da su lagodni, da su imali lukrativnu poziciju u društvu, bili su cijenjeni i tako da je samo zato jer nisu se oni toliko pojavljivali u javnosti da bi ljudi znali, ali su ljudi znali ih podijeliti i nije bilo ovakvih izgledi, nije bilo to je krenulo u zadnje vrijeme. Dakle, ta evolucija sa stripom koja se dogodila se i tako da je tamo sada nisu u novinama, nego su na zidovima, u galerijama, u monografijama i tako dalje. Dakle, nije toliko komercijalan i odnosno nije toliko masovan zbog toga što ga nekog nema tiska, ali stripa ima. I dalje su te naklade, pojavljuju se, imate puno izdanja, kada se ova Konerijeva italijanska produkcija je jako izražena, pa je u Hrvatskoj vidim da i u Srbiji i u Sloveniji i to je dominirano, to je legitimno. Isto tako imate francuski, Pakuma, njihova produkcija danas ogromna, kao i američka, pojavlja se Marvel i DC iz njih kuće. Što se tiče kod naših autora, oni nema gdje objavljivati. Zato smo mi pokrenuli jednu strip reviju, zato postoje strip forum, zato smo im dali priliku da te svoje radove prikažu domaćoj publici, a ne da rade samo za velike izdavače u Americi i Francuskoj i drugim mjestima. Tako da mislim, nikada onako maso veliko tržište da ćete imati naklade 20.000 ili 50.000 nečega, to vjerojatno možemo zaboraviti. U Sloveniji možda par stotina, u Hrvatskoj možda 1000, tako i u Srbiji, to je razlika. Ali da autora i dalje ima i da su oni bore za svoje mjesto, da rade, da se pokušavaju pokazati što to rade, imate i u Sloveniji, imate i u Glavića, imamo nove autori, Ribiće, Kornera i Ugostine iz Slovenije, imate autori koje rade za Francuze i to jako kvalitetno rade. Međutim, nije to, oni žele se pokazati ovdje. I to nam ostaje. To je najveća razlika što mi nemamo izdanja u kojima bi se proizvodili novi strip autori, nego oni odlaze van. Katero tržišče mogoče kam odhajajo? Pa uglavnom u Francusku, barem naši, i u Ameriku. Tamo imate puno, recimo Esad Ribić, čije imate tamo zvijezda tamo vrlo skup. U Marvelovoj produkciji Horde je, recimo, godišnji na početku ima u Francuskoj, mislim da je Lavić bio i još neko što vaše autora koji su tamo. A od autora iz Srbije koji su potpuno nepoznati u Srbiji, imate neki sjetak koji su se klasirali na francuskom, uglavnom na francuskom tržištu. Imate ovdje nemate nijednu tablu i on je uglavnom za naslovnice Marka Đurđevića koji je recimo vrlo poznat u Americi sa tim svojim naslovnicama, ti super heroje i tako dalje. Što meni nije nekakvi veliki interes, pa nemate ovdje puno Spider-Man, odnosno nemate ti super heroje, nije bila tema američka škola, ali su oni produkcije. Kaj pa občinstvo, publike verjetno nema na stripu, ne? Pa ja mislim da ima. To je isto jedna zadruga. Ako im ponudite strip, onda će oni to dobro. Strip nema dobru reklamu. Ja mogu da sam na primjeru strip revije reći da je krenula sa par stotina komada u prodaji, da bi to sad, kad smo izašli na kioske, naraslo. I
I potpuno drugi ljudi to čitaju od onih koji su prisutni na internetu, recimo. Što je za ne bilo iznenađenje. Na internetu imate nekakve interesne skupine koje vole ili Bonelije ili vole francuski strip, pa se tamo na forumima raspravljaju, svađaju. Čak je jednom trenutku bilo osjećaj da će prevladati taj strip u elektroničkoj formi, na internetu. Međutim, sad svi pokazatelji su da svi vole pročitati, vole uzeti nešto konkretno, tisak, štampu, album, novine i pročitati. Tako da je naša naklada rast. S druge strane i ova događanja i ovo što ste vi napravili, ja mislim da je to jako važno za strip, jer se u okviru ovako važne administracije, važna događaj kao što je predstavnica kulture i zato je drago da se sudjelujem i da sam pomogao i nisam puno ni dvojio od te pomoći. Iako to prvi puta i nisam ja navikao na ovakve situacije da se nešto što ja skupljam, nije to sve baš moje preferencije i što ja volim, ali je uglavnom velika većina ovoga što je ovdje je ono što zaista cijenim, što volim, što smatram da ima neku veliku vrijednost, a da vi dobijete taj pregled i drago mi da je to i u katalogu, da će to ostati kao jedna meni draga uspomena i vama i svima drugima da pogledaju, a s druge strane možda je to i neki okidač i trigger da se strip još više popularan, da počnemo njega, da se svoje više mladih ljudi baviti, da proba da ostvariti karijeru u tome, da se raspravlja o tome i u kameri da se ovako lijepo druži. I ovaj odziv, meni je fenomenalno, meni je to sjajno. Znači da volite strip, da imate, i da sve ovo što ste vi napravili i ono što ja radim, da ima smisla, ne samo za mene, da ja u tome uživam, nego da možda još neko se pojavi, pa će se družiti kao policija. Torej, zdaj ste že povedali, kaj vam nekako pomeni kot zbiratelju postavitev razstave, predstavitev vaših del, ste kaj mogoče razmišljali o kakšni galeriji, ki bi ostajate želja? Jesam. Ako ovo možemo preseliti u Zagreb, ovo makće. Imate prekrasnu galeriju, meni ovaj prostor fenomenalno, jako lijepo uredili, iznenađenje za mene veliko i drago mi je, jer sam bio malo i skeptik i oko posjeti, oko zanimanja i oko, imali smo kratke rokove i mislim sam, vidjet ćemo što je, i možda je premalo, da li treba još toliko daži i tako. Međutim, ima, nažalost to sa mjerom, sa nečim što je možda i uzorak kako mi u Hrvatskoj možda bi htio bi tako nešto napraviti. Kako je recimo zdaj za obiskovalca, ne vem, tudi za nekoga zanimitelja stripa, ki bere stripe, take manjše, večje verziji, ko pride zdaj v galerijo, kaj se mu tisto, kar lahko dobi oziroma nadgradi to? Pa o tome, sad ste potakli jedno važno pitanje, da se sa mnogim, čak i sa profesorima našeg povijesti umjetnosti na fakultetima, na našem filozofskom fakultetu razgovarao. Oni smatraju, ima i rasprave, da je konačno djelo i pravo strip, kao konačno djelo, konačni rad, da je to ono što je u novinama. A ono što dobijete u novinama je po meni je krajnji rad, ali je to završni rad. Tu dobijete nadgradnju, tehničku, štampe, dobijete urednika, dobijete kolorista, dobijete puno ovo i kad pogledate, kako da vam to objasnim, kad pogledate jedan ovakav rad koji visi vam na zidu, gdje vidite, kako ja rekao, znoj, znanje, je autor sve. On dobio je tekst, kadrira, organizira, stvara svoju dinamiku i projicira svoje umjetnički neki kredo, znanje i sve ostalo tehniku u taj papir. I tu vidite njega. I kad ga usporedite s onom što vi vidite u novinama, često vidite da je ovo puno ljepše, da je ovo ima svoju poruku, snagu, da može djelovati puno bolje nego ovaj dio koji najbolje uspoređiva. Jer vidite, recimo, posebno kod Valtera Neugebauera, ja sam bio šokiran kad sam vidio te njegove originalne table i ono što je onako skromna mogućnosti štampe, kako su to objavljivali, jako su to kolekcionari ljudi za tih 50. godinama ili ratnim godinama, kako gledate njegove stripove. To vrijedi za Jolesa, kako gledate njegove table kroz minula stoljeća i u različitim izdanjima kako je to objavljivano u, ne znam, Plavom vjesniku i tako
gdje je papir bio loš, gdje je oštećen, gdje je dobio ovo, onda vidite kako je važno da se i ovo pokaže. I meni je veliko veselje da to vidim na zidu i kad vidim ovako brojim i iznenađen sam neke stvari koje nisam toliko cijenio kad sam kupio, nego sam ili nabavljao, nisam vjerovao da imaju takav izražaj, takav likovni, da može djelovati kao sastavljiv u ovakvom okruženju, u ovakvom ambijentu. Ja bi še prav tukaj imamo tukaj zanes, zato smo ti postavili video, je gospoda Đuca, sta dve deli, afriški posloženi partizani, ampak želeli smo tudi vam pokazati točno to, kaj je gospod Mladen zdaj povedal, kako pravzaprav zgleda stripovska tabla. Tukaj je vseeno že s tastaturom vrezano in se vidi samo delo. Na mizi pa boste videli pravzaprav, kako zgleda celotna stripovska tabla. Zato se mi je zdelo zelo pomembno, da vam tudi pokažemo, ker tam avtorji v top strani si kaj dopisujejo. Žal vam nismo pokazali tudi na drugi strani avtorji tudi barvajo, kolorirajo, včasih si pripravijo, kako bi naj to vse bilo pobarvano pri nekateri stripi. Tako da kaj takega videti je res malo redko, mislim, ni pogosto možnost videti, tudi če boste šli po kakih galerijah po Evropi. In kaj se mi zdi zelo pomembno je, da žal na področju celega Balkana, rekel, ni niti ene galerije stripa. Če greste v Francijo, v Belgijo, so tam prav galerije stripa in meni se zdi, da mislim, se 100% da je bila produkcija in bivši državi Jugoslavije tako močna, tako kvalitetna in primerljiva z najboljšim poslužjem z celega sveta, tako da mislim, da absolutno bi mogel biti naš naslednji korak nekaj težnja po neki galeriji v prihodnosti in upam, da se bo to enkrat zgodilo. In verjamem, da gospod Mladen se na tem področju trudi, ampak vseeno se mi, da rabimo malo časa. To je potrebno, potrebno je zbog mladih generacija i mnogi su iznenađeni kad gledaju recimo ove table i ovako izložene, kakav je to rad. Meni je žao recimo da vi vidite koliko do ovakve table treba priprema, da mi smo imali izložbe od nas u muzeju Godićevi dvori gdje su bili skice koji su to bilo bitno vidjeti kako predstavljate. Da vidite koliko truda, istraživanja, svega trebate da dođete do sujetne ovakve table. Mogoče lahko gospod Radilović, dobrodošli v Mariboru. Gospod je, kot je že prej povedala, rojen v Mariboru, ampak da niste bili že 80 let tukaj. Ali tako? Je malo preveč, ne vem. Ja, rojen sem tu v Mariboru, to že veste. S 3 leta sem učil v Ljubljano, del sem tam 7 let. Ali smo šli v Zagreb, to je kratka historija. S stripom sem se začel ukvarjati 53. leta in tako naprej do današnjega dne. Zdaj ne delam več naravnost, nekaj sem že proč od teh let, ko sem moral kaj ustvarjati. Mislim, da je moj prijatelj Mladen rekel vse, kar je trebalo povedati. Mogoče vi kot ustvarjalci, da je povedati, da je veliko truda potrebno, da nastane na take table, če lahko malo več o tem. Nemam kaj polno još reči, prenokraj tega vsega. Edino me veseli, ker Mladen osnoval Strip Forum, organizacijo za promocijo stripa, izložbami, z revijo, magazini, z albumi, tiskanjem albumov in tako naprej. In skuša animirati nove poči, nove avtorje, da pridonesejo napredku stripane in tako naprej. In to bi na koncu bilo vse, kar se može povedati o tem. Jaz sem zdaj, po 80 letih, prvičkrat spet v Mariboru, da so mi 83 let, pa mali konec vsega. No, če razmislim
zato ker so vsi stripovski junaki moji otroki, ne, to je pa da starše vprašate, kateri otrok je najljubši. A drugi? Kaj pa je od drugega avtorja, recimo, ko ste bili še otroka, pa mladostnik, no? Mogoče, jaz vem. Mogoče bi rekel, Major Drago, ne? Drugi. Od drugih, Valiant, Flash Gordon, seveda, ne? Marin Hirdi. Ali su mi draga i francuska škola, recimo, kako je predskočna škola, čak i Mogoče kakšno vprašanje z vaše strani? Tehnologija izdelave stripa, svinčnik, tuš ali računalnik je dovoljen? Apsolutno se računalo u redu, može biti nadgradnja i sa nekoga koji ide, ali to nije dominantno po meni. Isto kao i fotografija, nekad je fotografija sad, po meni ovo, kad imate rad, kad vi to imate prazan papir, ideju i počnete raditi. Ovo je jedna forma koja je legitimna i koja meni nije preferentna, nije čak nije previše. Naravno, računalnik mi koristimo kad pripremamo naše izdanja, pokušavamo digitalno obraditi te stripove i prikazati u najboljoj formi. Ali mislim da je ovo dobro, da je to na neki način demokratiziralo i dalo priliku ljudima da izraže tu svoju likovnost i kroz mediji, elektronski mediji, ali ovo je ipak nešto individualno gdje se pokazuje i vještina i to je nešto pravo. Bez tehničkih pomagala koja su prevladala svugdje, ali zato se mi vraćamo na čovjek njegove sposobnosti. Ne mora to biti ovako perfektno ili ne znam, blizu perfekcije kako imaju Foster, Jules, ne znam, i ostali, ali mora biti ono da vidite taj znoj čovjeka na tim, a ne da koristite, ne znam, trikove da ste spretni sa softverima i onda da možete napraviti čuda, a računalnik je čudo. Ali meni je ono prvenstveno namijenjeno da propagira ne da bude glavni nositelj medija, da čak bude kreativ zamijenio pedek iz logo. To je moje mišljenje. Mogoče jaz vprašam, kako se kaj cenzurirali slovanske avtore iz Stripovske, če veste, če imamo kakve nevarnosti več? Sada ili prije? Mogoče 80-ih. Pa ja mislim da to nije bilo dolazilo, da je bilo jako rijetko. Događalo se takve stvari, bilo je nekih stvari koje jednostavno niste mogli objaviti u stripu. A imate to i danas. Danas prema NOV-u ili ne znam, prema tom ima dosta rezervi, hoće li se objaviti takav strip, oni su zapušteni. Iako ljudi kad u razgovoru vide onda za partizane, ovo da, i taj partizanski strip nema ništa sa propagandom, ne zaslužuje nikakvu stigmu, ne znam da je to propagirane ideologiju. To nije to samo puka zabava, naravno to, ali tu imate iskonsku ono što svaki strip ima kao stereotip, a to je borba dobra i zla, gdje uvijek dobro na neki način prevladava. A cenzure, ako su se događale, da se redovito prije u izdavaštvu događalo prije, nego što vam je neko naručio strip ili nego neko što vam je objavio. I danas imate od erotskih, pornografskih i svakakvih stripova koji nijedan urednik vam gleda kome će objaviti. Neko ko hoće postići famu, ko hoće napraviti vrlo jednostavno, da, po meni, da dođe do publike, privuče tu pažnju publike ili da sakrije svoje tehničke, odnosno kreativne nedostatke, vrlo često ode u horore, u pornografiju i tako dalje, pokušava to progurati. I onda naravno da dio publike se zakače za to. Ali cenzura se događa negdje prije nego što strip završi u javnosti. Spomen. Koliko vremena treba recimo artist da nacrta jednu takvu tablu? S obzirom da znamo da strip, recimo, ne znam, sa Brunelije je oko 100 stranica, dakle to je 100 tabli, koliko je to prošlo uopće vremena da traje sve skupa?
Ja vam mogu reći, ja nisam, nekad sam pokušavao crtati strikljivu osobu, možda ti, ali znam za produkcije, znam kako to kao sad kad sam ušao malo u taj urednički dio i razgovaram sa ljudima. Različite su vam razvijene, neki vam radi strašno brzo. Evo mi imamo par ljudi koji ja poznam, znam Gordeja koji imam u stanju napraviti 4 ili 5 albuma godišnje različite teme za Francuzi. I to ide. Ali uz to pomažu bez koloriranja i tako što mu rade drugi ljudi i to radi ne. Imate neki koji vrlo sporo rade. Da sad ne spominjem, a imate koji su jako brzi. Ali recimo pravilo da je 44 ili tako, 1-2 albuma da idu, znači od 44 do 50 tabli, da idu u jednoj godini, recimo. Obično jedan album je godišnji. A što se tiče Bonellija, to je masovna proizvodnja. Vi tamo imate timove koji rade na tome, koji rade po uzorcima i tako dalje. Vrlo malo njih ima onu vrijednost kao što imaju neki drugi. Ima i tamo je Topi radio, recimo Sergio, radili su Joe Kubert, radili su naš Pavlo i za autore radilo i takve serijale, Pilandove i tako. Isto tako iz tih produkcija razvili su se i pravi crtači, isto tako iz Marvelove produkcije. Ali brzina vam je različita, ovisi i o pritisku naručitelja. Še kako vprašanje mogoče? Strip čez 30 let. Strip? Čez 30 let. Budućnost. Vratit će se vjerojatno format tiska. Strip će biti svugdje. Biti će ga i na internetu sigurno i ga imati danas. Ostaće sačuvan ovi stari i digitalni forma, mi ćemo to čitati kao što čitamo knjige, ali strip će preživjeti, strip će biti i u galerijama, biti će i tiskat će se dalje i ja mislim da će ne u tim nakladama, ali kroz 30 godina, ja mislim da će mlade generacije uživati u stripu jednako ili samo će imati puno veći izbor. Još će se pojaviti novi žanr, ja sam siguran. Mogoče preden se preselimo malo bližje k delom, Štefan, če si kdo zaželi imeti to zbirko tudi doma? Ja, katalog je možno seveda tudi kupiti po današnji promocijski ceni, ki je 10 evrov, tako da priporočam, da si kupite in se doma pač pogledate malo boljše za dela in za avtorje, ki bodo motivačni. Katalog je dvojezičen, tako da je slovenščini in angleščini, tako da je primeren tudi za kakšno darilo, kakšno kolekcijo. Tako da vedno vabim na nakupu. Sedaj bom predlagal, da... Tako mladen, če mogoče se sprehodimo. Si zainteresirati vprašanje? Začnemo kar v tem prostoru, ker smo že tukaj. Nahajamo se v prostoru, kjer so razstavljena dela hrvaških avtorjev in pa del slovenskih avtorjev. Mogoče kaj za uvod, dokaj smo še tako dolgo. Pa ovdje je sjajan prostor i mislim da su ovdje sve veliki autori i drago mi da su ovdje ovako na okupu. I ako prođete dalje, usporedite naše autore, hrvatske, slovenske, srpske i sve ostale, vidjet ćete različito. Ono što karakterizira ovdje, mi nismo maniristi kao ovdje su najbolje od francuske škole, ali onda su autori različiti međusobno, imaju svoje i koliko god su bili utjecani pod utjecajem stranih autora, opet su ostali svoji, što se ovdje možda i najbolje vidi, počeš i od Maurovića, pa preko Julesa, Neugebauera, pa i prekrasne table koje vidite ovdje od Lavića, od Nikna Mustera i od Kostje Karnika. Svoje vrijeme je bio stvarno avangardna, nas smo to malo zaboravili, zato mi je drago da sam čak 2 takve njegove ovdje objavili. Što se događalo poslije tih 70-ih, od 80-ih s njim, ali danas mislim da je on kupnji autor koji preteča mnogih pokreta i mnogih autora koje su Robert Crumb i tako dalje. On mu je u to vrijeme već anticipirao je na neki način. Kot vidim, zbirate pa tudi, recimo, legende, starejše avtorje, ki so začeli
recimo stripa, tako na hrvaškom se napredom najših, ne? Tako, cijeli spektr. Prestanete biti kritični, počnete skupljati nešto i onda se to razvije i onda počnete skupljati sve. I onda imate neku ideju da skupljate ono što volite, kasnije imate ideju da napravite jedan pregled cijele te produkcije svjetske i da upravo se događa ovo što imamo ovdje, da imate ovakvu priliku da sve to pokažete i da ljudima ne moraju putovati u Brisel, u New York ili okolo, nego da tu mi možemo vidjeti, a možda i pomognemo našim turističkim radnicima da zadržimo turiste koji sat ili koji dan više, jer ja sam svjestan, recimo, Japanci, oni su sad i put Zagreb i tako dalje, da oni traže ta mjesta gdje bi vidjeli nešto posebno i znaju kako su mange zavladali svijetom i tako dalje. Ali oni žele vidjeti malo drugačiju likovni način izražavanja i treba pustiti. Ja mislim siguran da bi oni bili posjetili. Ne znam koliko ih ovdje bilo, ali sam siguran da oni bi bili, kad sve obilaze kao veliki turistički hodočasnici, da bi obilazili i stripali. Znači, skupljam sve. Upravo u toj ideji da jednog dana napravim jedan centar za strip u kojem će biti moguće ciklički izlagati